Ni na ukethia kiokoni cha umundi mwendo museisya wikwationi wakwa kana wa mukanesa wi wa katatu wa matuku kenda mwi wa thanthatu mwakani wa ngili ile na miongo ili na imwe na indi notho cha ndeni wa kilungu cha umundi cha amuka vala twambia na Mauvoo twelika kilunguni cha mathangu na indi itina twiminukilelia na unenania witu na indi yu katwambie na Mauvoo nyenita wa Erastus kithuku wa nzomoto ende na kunenania kwisela mitandaoni ya mikumu kanile valanthini wa Facebook ni Mutongoi TV, ndeni wa Twitter @Mutongoi TV ke @Erastus kithuku ende Mauvoo na ilungu situ na umakwate kwisela YouTube ya Mutongoi TV official na website ya mutongoi.tv.co.ke. namba ya utumani mukuvi ni ili 395 twambie Mauvoo kiokoni cha umundi. Minister Muteithesya Muviani wa ukui mwandu wa Vinyandeti novikie na kukulia ndongo isia ilembeta ya ukamba ikwatane na kuthukuma vamwe ainene ya kisioni cha mitaboni kauntini ya Masaku kwi iyo Wavinya oinge ni ufikie na kukulia NND makwate bauli voti ya BBI ayelesya ni wo usungio wa ucha Boni Muteithesya na ilivoti. Aina nande no achathi cha kumumase umu wathukumi make mwandu wa Vinyandeti no makoli andu mekwata mbao ripoti ya BBI na mayuma no nanza kaila si kwa sia ripoti ino ni kuthela Kalonzo nale anena chao na BBI engai ni mutabia nyengezole ana BBI na mwandu makwa na mwezi ndio bongo na ndikengana tezole ana nayo nundu niki Masaku twekwata sub county siana itatu kila sub county yekwata ovangili 100 million. Isu ni milioni maana 3 na chao milioni maana 3 na 30 le mundu le akindu kisho kiyuka kwa asimo kitia kulame ukiteje tu ketike ola witu tukwate zitu cia Masaku na tisonga pesa isi alikakwito na nima ito nimekata nimeaniwa ala mena kauoni matu ya kulama ile kata maili otwa kwau nyendi na mbingi sia kwasi nyeni ndo mutungi ya mubea na ndimwe niwe anoma yasi Wavinya wakwachi kidela kinene muno Kaya cha gavana lakini ngai atonenga cha Kenya. Tigo. Wengine wa makuli atongo imo kamba methwe na ngwata niona kukilia mbaye ya mukamba nundu yethitwe yiki vinduni kwa miaka mingi na yu ne vinda ya mbaye ya mukamba kuoneka chenine. Maito mundu kokela kwasia ai baba kamba bayuma musumbe. Isune that is what I call negativity. Mundu kwembwa negative maisha ni make. Mundu ale kwembwa negative. Wale wish kemweni wendete ando maku na kemweni wendete mbaye yakuya kamba wale kunene ambaye yakuma ondo maseo ukasi okamba nube uma musumbe ukamba no kuendea ukamba no kwikanesa anu maito nime kwikanesa akamba ni makwatane na Kenya mathukume meke ndu kimwe nikenda Kenya ano kamba witu wende mundu wendete ando make au masia ndeto sia wathimo ti ndeto sia kwananga. Ndeni oneni wake ni wasingika na nuyumbanitie kukwata mbaye ya mukamba kuko na kuthukuma ethewe muni makumunenga mwanya kwithwa engavana mwakani wangilile miongo ili na ili 2022 kibela kitu kila twaveniwe 2017 nitiosa tuthukume andu ma Masaku na nditabio na thukumia ala maandikitwe ni mutwa isu ni ciana cia Masaku nyendio kabau nengwe nena kaona mundu ni inya wenyu inyonthe na ndiumia mundu weane na kumia weane nganenga mwana ule ti lazima nuke ni thukume ni create spaces bandu bakubuta andu nongelele chao nongelele andu inge wethie kila mundu e chao kila mundu e weane kwau ni mwea wendo sisi wendo tataki wendo manyoli kuake huo likanthene nikendo uthimandia ulo kwendo uthimandia no ya Wavinya ni yoke yu amithime athime yu nikenda manyete chao kana mwasi atambaito teikuo kana teikuo kwa umatabwe nesa na matabwe nesa kithethesio ki chao kithethesio ki muka na 2022 andu ma Masaku they are coming back to claim their seat kivela kiki inaicha Wavinya kina cha andu ma Masaku ni mo manengie na kama yanenga kivela kiki ono mundi ndiye mbwa ni assistant minister serikali ni ya Uhuru okavinda nikoni wa makuli asai kusuvia siana sio itina wa kwithwa kwina siko sinde no kusiwa siana kwa na kulea kuoneka asia tafadhali tusuvia siana ndukaikie mundu na mwana aku na kembwa no ndukaikie mundu na mwana aku ni mwiwa kala kana keta wa baby Chantel kala kana kidnapiwe kano waiwa ba kitengela askali
asiai atoi kila mundu nitusuvia ciana citu na onakutika koti munene unongamisye muvango wa BBI yumwene nthi nuende na usaniwa muvango uyekuwa kana savali nitite onakwithiwa amwe matongoi mande na usukumisya muvango kuvita Vilingi wa Mauvoo kuma kaundini ya Masaku mitavoni nitawa Boni Mutesia. Twitiana na livoti yake Boni Mutesia ni kana mbunge ya kaunti ya Makueni kwa vamwekwe iyo nivikie na kuitikilana na livoti ya komiti ya kithio mivai andu alamekala na mamutha ma mwanya amwika na wiyana wa ndua yulu wa mutalatala ula uthakiwe mbungeni isu ni mwene kivila wa maundu ma mivai na andu alamekala na mamutha ma mwanya Mheshimiwa Isaac Munyao. Caleb Chalo ni livota witwa Mauvoo kuma wote kauntini ya Makueni. Mbunge ya kaunti ya Makueni kwa mundioni ya vitukithia livoti ya kamiti ya maundu ma kithio mivae andu ala me mavata me mwanya muika na maendeleo nduani livoti ila yetetwa ni mwene kivila wa kamiti isu Honorable Isaac Munyao. Nthini wa kikalo cho mundioni na kila kitongo wene speaker wa mbunge inu Douglas Mbilo ma MCA meke vathukanyo ni makwata mbau livoti isu ile eno ikithia metatata misioni yekiwa na ile eno vingwa miana vatechende kwaka naume ndini wa maundu ma utongoi wa serikali ya mutiuko owiyovo utongoi wa mithia yikivathukanyo. On the consideration of the Makueni County Gender Policy 2020 laid on the table of the Assembly on 7th June 2021. Ona uwiyovo livoti ino neno ukithia kana vai muvae uitha uivathulwa kana kuonekana utena wito na mivae ingi undula watuma mwene kivila wa kamiti ino Isaac Munyao ayele anja mbeange undu mundu waile kuelewa ni muvae kana kila tukita kwa kisungu gender. Katika Makueni County Assembly no monde ina move a motion ilaje about the issues of gender Makueni County Gender Policy 2020 ila ya approviwa ni members anonymously katika County Assembly. Kwa hiyo kilango enda kwa chama kana andu ni maelewa issue ya gender na gender ni women men kana ibeti atumea siana na etu na ndo ala pia mena mamutama mwanya. Kwa hiyo ila kwa gender to ya maana se ibeti sesioka peda to ya maana sia group sisu sionde ila ne ibeti atumea siana cha imwana etu na pia ando ala mena mamutama mwanya. Ini tina wakwitha vatena kuatia kwa mwia wa kilungu cha mwiyo lo itatu cha mivae ndini wa wandikani wa mawia na ula witha utongwe wene nzama ya kuandikana mawia vandini wa kaunti ya Makueni na ula wisikania kwa kisunguta County Public Service Board. Ma MCA meki vithakonyo nima kwa tamba ulivoti inu na ila yete onena nyamu vyu na ula wakusi waitina wa MCA wa tulimani na ula na wenda ongo yala aingi ndini wa mbunge kwenda akakwikia viti ndini wa maundu mautongoi na maundu meki vithakonyo na vala wanenga na nkelekanyo na MWIAO siliva Kenya ula kwa oyu tongwe uwe ni mwandu Justice Kome na Philomena Mwilo. Mr. Speaker, if I look at the judiciary today, there may be no gender. You see, Mr. Speaker, it is the attitude of the society that even puts down the women. And in favor of this policy, Mr. Speaker, we need to change our perception towards women as a whole. Mr. Speaker, before I sit, before the majority leader rises, can he substantiate when he's concluding what is this that men can do that women cannot do? A woman cannot send a man to Pumwani. Yes. Kuma mwakone wa mbunge ya kaunti ya Makueni ulawe wote ndi ripoti ya Mutongoi TV neta Caleb Chalo wa Mutunga. Twitiana na Caleb Chalo wa Mutunga tukwatiani na mwandikitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesimus Chalo valo kutwelesekana mwaitu umwe kwa isitwa katheni mwecha kuma ngalikosia mulango ni kauntini isu ya Kitui nuvikie na 15 kwa andu mango ya ulau mamutethesye wena mwitu wake mwikali mwecha na ula wikalite na mamutha ma mwanya kwa ilungu ya miaka 40 kuyanana na mwikali ni kana ethitwa aimanda utethyo kuma kula kwindongo ende kufikia oyu ndaisa utethe kana ende ekatukwate livoti isu ya bwana Chalo.
kathini mwecha na ula umete kisioni cha kaumba mulango kitui cha kati ni weka ilandu mango si ula mutethese na ilovia nikenda kusuvia mwana wake ula withia wana mathina makulea kunena na kuthii na une mwaka wake wa miongwena aende na kumantha utethi kumakula kwindongoi ende ndatetheka ni kana kwa ke mathina kana kugathio mwaka wa miongona na nemwe mwe wa mbe na kumakasio kaya tambuka na maumako kawoyeke na mina makarambito tembea kubiko munze kaeza kuthi na kana kuka bandu ka kwa totethio na pamwe tunamani tena ko kila bandu bonze na twa kwa totethio balwa mako mathi maiza gumbuka maiza kwa na kayingi ana kwa jibu ni twendete twa kila bandu bonze na ka kwa totethio na kana ku ko kayitona ndanena na ndaenda aninye ne thia wanake ta muzi wake nyindi bandu ndukumani ko maibalwa ila neza kono ke balwange katethesia undu baina mundu ngwena bina kathini easia mwana u wake kwa isieto mwikali mwecha vai mundu wisa kwetikala kutiwa nake nikenda athihe kamanthe ilovia sia kwitethia na kutethia mwana wake na yu ethito aimantha utethio kuma maofisini mandu ala methia wana mamutha monzu ende ndakwata utethio ona vanini na yu ewawe avinyekete undula wa musukumia kunena na kameme kaka Mutongoi TV utethio wa etha kindu kirona kuoneka yu nyingi mutetha jani nake bano nundu we umwiria maundu maingi muno na ti gwibina mundu nge amutumikie ukona yake ajogela bandu ubala wi ndina mundu ngene thia nake payu nonye ne thia nake omwitu nonye ne thia nake bagubi ala nge nyama ina bina maina kindu mena cho ani maina kwa chimena nonye ne thia nake bano madina yu chindu zake zio mutumize thia na madina omba kuyamba ngokela kindu Tabitha mwema ni mutui wa kathini na ula ni munyanyae na cha usenya wende utonyi indi athi kivaluani no mwalela munyanyae kathini o kendo kala wakwata ni kenda asuvie mwana wake nyaka naka ni mutui wakwa ila na thamie 91 wanethi na twakwata na nethi kana kaka keke kanini nikawa muno keditani embita twitwa sibitali enye na ikivaluani na kwata kasukali kana kasabuni ka kibanga ni mutuila kanange munengo kasukali ka lobo tucholana kukana kani gethe ana mathina inya kende bandu ukwata kindu ndo ana nyama ikindu itu ikawa watui ola we wote akimwete okala wa mwete tubemba we mwike inya akemendi ndo akana ka ndena kindu pinu kwenda hoteli atetheswe inde ketu ku Ndongoi na nekisi alile kwetika mwaito ona kutwika ni wa meye mamutethie na we nyake ni mwendete no subire kana ka okala katiti wakwata nuko uya kaka kabuna kathambia kathea na maundu ange maingi mwisi aka tio akame maundu maingi na wenu utati tondu ton uwe thani batoneka andu ala mango yola matethese kanaka o maisha alanga yuka nengete bayo luanza namo maye athimo mundu kila mundu wika ndaka ibwa atongo ingi meki ya masevya malelo na meki ya matavala valane ne mamutethia mwene nthi na bayenda kwithukisia kio cha mwene nthi ulo makune kura na ningethewe na ngoyo lo na nutona kutethia mwaituno mutethie miaka miongwena timenini ainyama kila muthenya ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo makaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo tuyuma Kitui tusiokithia kuya makueni vala muyumbe wa kibwezi ya umeloni wa suwa mwandu Jessica Mbalu ni waisi kana ni matwa ise unena nyama ofisa ma osese kisioni kiu tanzie mwe kumina ungi wa indo ula withi twevo Mbalu aneni kavinda kala kunenga na cheki cha mbesa cha kinando cha uwezo fund kwa NND makilio mbunge cha kibwezi ya umeloni wa suwa. Kennedy Mulinge ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Ikundi sia mwaito amwika lemavu sub-county ya kibwezi county ya Makueni sina ondoa kotani etina kinando cha shilingi milioni 4 na ile cha uwezo fund kwenye kisio ikundini walanyoa uwezo wengu watu na muyumbe wa kibwezi cha milioni wa suwa mwandu Jessica Mbalu ainena na ndikima Mauvoo sokoni wa maikwiti na wakutoa isia walanyoa Jessica no asiende ikundi ile siatethekane walanyoa kuma isioni sia thange mututo wa ndevi ngoni zambani na masonga leni Mike thini matumi ilo vyesu kwanza ila sialete kielelo nchako yukilia maondoni makiokwati. Isi mbesa process sia ila tunengetwe ni serikali na ila ingi ikundi siende na utunga tuanengane to the tune of 4.2 million shillings kana milioni na ngilima na ili ila sialika ikundi ni tofauti
twina ikundi cia Masongaleni ward, ikundi cia Ivingo Nzambani ward, Mutiti Wandei ward na Thange ward. Nitwanena ni cia undu wa kutandithia na undu wa usubia mbesa isu cia ikundi ngwatanio ya ikundi na muno kusupport serikali ni kana withie ona mbesa isu cia uwezo fund cioneka ciutethia andu ingi na serikali yipitithia withie ni cia ndea kunenganwe. Jessica ongine wa wetatavena mbesa akaunti cia muika na mathuthio makwatande vamwe makwate mbesa ini kana meyendesie. Tuna mbesa mbingi kati akaunti ni itu ya youth ila tu kuthuthia mayuthi mayumilie ne kana matona ku form ikundi na kosa mbesa ne kana withe ne metethia nitwabanga kana itukutha twi sensitizing ne kana withe ne matona kuelewa muno mbesa isu na mayeka kuikia na itu twituma tumonio metala tla matona kuika ne kana withe mayuthi maitu ne matetheka nundu mayuthi twina mo maingi ku ikundi cia mwaitu ile ciatethekana ilovia hii ni cia wetata cio matonethia kuthantha cia uthukumi wa maundu ni mautandithia na methilia ni kivathokanyo mbui nguku na ng'ombe. Nila tuna kikundini ni tuna ningi waundu tutona kuitumia mbesa isu twethia tusawitie table banking ila tuendeana ya nundu wa mbesa ila tumbana cia nini na tina mubango wa kuwa mbui tibulanio na ile situ twitha cia no kana withie mbui isu ni cia ciana twaendeana ukwata mbesa. Oingi amwitwani mathingilila ngwatanio katikati wo ona itina kukwata mbesa ini kana methwe mekielelo kwa mwitu na muikangi. Ni na utani muthenya wo mundi nundu wa kuka na kukwata mbesa cia uwezo fund. Ni mbesa cia uwezo fund ni mbesa nzio ni kwitha fund imanisha kuendea na mbe kana kukilia andu ala makwata mbesa isu. Na ende ikundi ona cio ikatana nywe ni mbesa. Iende ikethwa china ngwata niho kila umwe matonye ona ala meute mewe mena pata wa kuka na kuona mukwendea na kosa maende asu. Ainenea mathina maungi wendo ala mekumbilite kisio ki mumbunge wa Kiliumbunge ki Jessica Mbalu ni wase ni matwae sionena nyana itue cia usese sub county ya Kibwezi kwikithia thina usu ni wavikia muthia. Maumba noni maingi kuma kwa chatu na the deputy county commissioner na tuende na unene ya ubo wa security tuinene muno security ila ya badua indo situ sike kwa na ndo maitu makalalamika muno ndo indo na tuekia mitalatala ila ya net include the OCPD undu wa kwithia ni twasubia indo situ na on dhala mekwatika na moyo ite indo asu twasia mailite kwa nundu sunungi kavindani ka ukwati wa ene ndio kunekite kumana na wa COVID-19 uthuthio nukumwa kwa makwatana na kusucia mbesa hii ni kana meyendesie. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Tiuma kaunti ni namba 17 toke kaunti namba 16 Masaku. Itina wa Minister Muveani wa Kisomo Professor George Magoha kumya mwamulo kwa alimu anene maskulu ni onde maikethi asi alame na utoni ni maiva devi ya masomo kana school fees. Yumo yumbe wa Mavoko kaunti ya Masaku bwana Patrick Makau ni wavikiana kuleana na uneni osu wa Magoha ayase kana asei maile kunewa ivinda ya kuyana nikenda maive fees. Naidi bwana Makau anenie kwe iyo kisioni cha mulolongo kavindakala ukonenga nae basari kwa amanyiwa mwandikitu wa Mauvoo Daniel Mwangala na ilivoti. Mbunge wa Kiliumbunge cha Mavoko Patrick Makau ni wa mutula muti Minister Muveani wa masomo silikali ni nene Professor George Magoha kwa kumenda alimu anene mama skulu kwikithekana sie ni maivandivi cia maskulu cia tamu akaratu unola kuetakana ni uvathukanu na mwoloto ula wanenganitwe mbeeni ni silikali wala ya kuletia alimu omwena ungame mama skulu maikithekana kila mwanthi waniwekala skulu ni unalama taminite kuiva divisu cia skulu kana school fees. So bwana Magoha, you are wrong. Mwananchi lazima aambiwe alipe pole pole mpaka siku ile itapatikana. Anapata basari kidogo, anaongeza kidogo, alafu kidogo kidogo ujaza kibaba. Kama serikali yenyewe imeshindwa kutupatia basari, wewe Magoha anasema tutoe pesa wapi? Wengi Makao ni wathingilila kana silikali ya katini yalite kunenga asiai mwanya wa kumina ndivisu na ile kana
asi engine makwatite ukuno wake ukwati kumana wa corona. Kwa hivyo hiyo lazima tuangalie. The country is experiencing serious economic stress. Thini wa chathiki kila chatoiwa va mulolongo ukani muvyu ni waunyo kwa maavisa mausesei ala meuthinia ene nthi mamavoko ndaweta kana matambi mavyu makimea ni mekwitha mayose wa maavisa a. Ujaniona nikuja police station kupiga kelele. Lakini raundi hii nimekuja nikatembea, hayo maneno yote umeambiwa mimi nimeyaona na macho yangu. Na hapa kuna askari wanafikiria sisi ni wajinga sana. Askari wote si wabaya. Askari ni watu wazuri sana. In fact, kuna wale wazuri wengi. Lakini hao wachache ambao wanahangaisha hao wananchi, tafadhali get warned. Your days are numbered. Your days are numbered. Yu amaniwa kuma wa dini ya mulolongo nimeutetheka na sieki isu ni sieki sia milioni 11. Kweli. Haya. Kuma va kauntini ya Masaku, sub kauntini ya Mavoko, sita kwa ni Daniela Mwongela, Mutongoi TV. Tuma Masaku tusiokethia kwema kuweni vala muthenyani wa umuthi tukumbanise livoti ye mwanya yulu wa uimi wa Ivulanya kuya Kibwezi kauntini ya Makueni. Vala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge unenanisie na aimi ala maima Ivulanya na mamwelesia mena utanu itina wa serikali ya kaunti isu kumaki ya kiwanda cha kuthia Ivulanya na munomono ndengu nthoko na nzo. Tukwate ili voti kwa uliku na kieni kilungu chambe nthini wa livoti ye mwanya uimi wekitumi. Kumana na kwitha isio cia ukambani na muno kamba wa Makueni sithiona mivino makuvi mambua emisioni ine makulego mavano memea na ila ikuwa evinda ine kusia na itenda mbua mbinge kitumi niki aimi isioni ine mosiene mandengu nthoko na nzota imwenzi ya kukwata chauya na kukilia ukwati wo nzika yosia aimi asia kukilia ukwati kwisila kwa kuvana memea ini na ukwati wambao ni serikali ya kaunti ya Makueni mwaka mwavitu itina kwambiswa kwa kithi cha ndengu na Ivulanya inge sievo nthoko nzuhu na mboso nzika yositu sia kukithi ndeto ii situtoye kilomita ile kuma sokono wa Makindu na hotewa vala munene kuma musi wa Mombasa kuthi lovi vala kithike kikwakwa kithike na kila kiende kuminukilio cha kilito vandu vasio kana ki strategically placed nundu maliu alaki uthia tanengu nthoko na nzuhu sikanesa kisioni keu ndengu kukitu va Makindu nundu nithikanesa nukwithia mbua ya va Makindu tuvikia nini na ndengu yenda mbuela nini nzui the aika nesa isio nikija Makindu na Makueni nundu akwithia muthanga waku ni umeasia asua ritha wi musio kwa ngetha ya nzu nikiga nesa nundu wa ratozie imbua itegemea na mbua nundu nthoko yenda mbua o kiasi na ndengu o kiasi kumana na kwa kithiki aimema maliu ane mekwasa ni meutetheka muno nundu mbuloka na ile imavinia muno kuthowane kwa ngetha ya maliu ane siuvetangwa serikali imau ya maliu kwa mathoa makwaila kitumeniki metho matona kuthinikia mavatamo makila muthena niki ututethia nundu serikali yavanga thoe kavanga tho omwe na mino ketha ndengu yakwa ngamitwavu ndiketela wani mbuloka vanzi yani na bijavuvu ngetha ni simbesa ni ngukwata sionthe ciani na naikwata ciumbene ngetha ni no weso wa tikwiva skulu na ndieka tumavata tula tungi tunini ndona kwikata o twa nomba nungila yuna kwata weza kwithia no ngwendo tatumwe na kula kutatisemba cia ba mazito ama manya Makindu na mutambo huni ngona ni wakiwa bakubi na mazito yugwiza kwithia mutambo no ututhoe kwa bei oyulu kulingana na isto kithiki kikatutethea cia ketha kina ungami mwailu ii ni neto cia an kanini kingo
ula ni muvandi munene wa mumea wa NZOKA na ulo kwasia kana kithi kini kio matethia ta emi ma NZOKA nundu ni maukwata soko wangithayo na vala mathoa mekwitha memakwaila ndama ila babanda masia o india tuina market nzio bloka nisiuka na situ ya nai mimea yitu o india ni twa bindi twakwata sa wo ukithiki kina itwe ni MAGOHA county igetha kina unga mimusio no tukitani undu tutwangetha yitu yonde bu yanzu ama sio walange kagusikana na kiditu wonde wivo aemi aane mateta kana ni meslama umeke fathakonyo maiso twika ni mumengethayo mundani na kumetwa sokoni maamuna alame okule serikali ya kaunti ya Makueni emakunikala na imatethesya kukitana namo nikana kwikithia maosioni makwatikana kwa wingi na kwikithia kana umo na ukwatikani wa maliu andu natilika kithini ki maumu amwe ni vamwe na kwithia mathoa ma mbeu cia mimea imethaa mekathite vinda ya mbuani ni makuleketha ni vatoneka serikali ya kaunti ya Makueni manenge mbeu nikana molangikila makuvanda na kuketha mimea mbeu ila tukuwata yitu yu wakundukani tutewa hata kilo kimwe maaneli na itu twatuoketha buloka sioka no itu kilo 50 kana 70 wisa kwithia itu ekothea pandu ba kwambata twekothea ibatoneka serikali witu wa Makueni ukatwiwia ate ithia andu maba Makueni ukamba tu boost kwa mwaka umwe katudenga ndawa ya mana na mbeu ya mana tukabanda witha ya tukilia nundu nosa ndawa manana nosa mbeu manana naima ningukwata ngetha nundu ndwaba ekithini kiakibacha ngabana na mbesa nganengwa siumbene mitutu ni umu ungi na ula aimi ama vetea ni makule serikali na ula ukunie tambia yeye nene ya kumaki ya kithi utonde kumanenga ndawa cia kukitana na Mauvoo ama mimea nikanangetha yo ithe ya kwaila kukwatwa nulo ula munamu wa kumbi ya wina tu mududu na withi awe yenda ndawa na yuni weze kutita kwendawa ya ndoko serikali kadha ni yenda ndawa ezu ukaza kwithi ayuda ndinde atu za apply ama bandanya ndoko na ukaza kwithi ani sieke kaneza kida ni patone ka serikali ikatumambia ndawa tukaban tuketha ni tutondo kuna nzositu ona bamunda kutumambia minsi cia kubanda na mbeu sietwe tene windia ni utubanda tene mbuete na mbakua itutethe kamuna ona owiyovo ni mume wito kula kwa serikali ya kaunti ya Makueni yekitia kana aemi na alama katwa maleu mo kithini ki maina selezo ndivisio na kana nimekuota ndivisio kwa ivinda ila ile ni kana mathino che mafata mo makila mothena majaribu kwiza be mindo arrangement nzio aimi alama kweti za muzio maivike kwa mituki ndi batona yo ivulanya isi afika kithini ki kia kana ona siata na nimevango myo serikali ya kaunti ya Makueni yekete nekana kuikithia umo na ukwatikani wa ivulanya ndo natilika kithini ki twithiane na minister wa kaunti ya Makueni kilungu kila kiatie atusongie makulyo na itwele ya njambe yange Kennedy Mulinge Mutongo TV kaunti ya Makueni. Livoti ya kele kana kilungu cha kele cha livoti su wekwata omonde ndeni wa Mauvoo maitu mwendoni wa saa 1:30 na saa 3:30 cia utuku na inde muthiani kana muyumbe wa mwingi ya uthuloni wa sua ulani cha singona uenda MWIAO wa andu kwivwa maumani NZOKA UVINDUUWE aiweta sieko cia andu kuumani NZOKA sieke twi iye yoka indi kauntini ingi kivathokanio otundu mwandikitu wa Mauvoo Lina Musangi ukwelesya ni kana ngona ni waweta andu ala maumani NZOKA maile kuitwa vatendevi Siko si andu kuma ni nyamu cia nzini ciongelekete kauntini mbingi va Kenya ivo kaunti ya Kitui vinda kala MWIAO wa kwivandwa la maumitwe ni nyamu cia nze wako niwe Mungu yu mumbunge wa kiliombunge cha Mwingi West Charles Nguna ni wakule serikali kwisila muvea ni wakusuvia nyamu ikithie kana andu ala mavikite kuuma ni nyamu ini maivwa serikali alito ni kwithila
irresponsible kucompensate andu ala makumo inyamu autondu tu compensate andu maathiriwa ni wanyama alangi kau ningukulia ministry isu itunge compensation ile nethilapo na issue ino ndi kwa affect kitui county yoka takiza kila kiki kiumwa kino ya affect kundu kwingi andu mengi Baringo na kundu kula kungi kauni tutetea Akenya onze kwa jumla makompensatiwe. Oingi ngunani wasakana uiti wa andu ala maumani nyamu masivitali ni maserikali waile kwithomana. Sana hospitali huiti withila wa mana na munduzu ongelwe mbeza ingisi ya inconveniences nontu andu monze Kenya mena freedom ya kumufu na kwithila me protected by serikali yo. Badini ngane muzizi na 107 tambu wako ina. Kuma sub-countini ya Mwingi Odholoni wa Suwa countini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Ndi mwendo musiaisia voni vadavika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umuthi ndatika mbuthu nitukitha twekwatiania naku mwendo musiaisia valangwitha nakele na mwende nthini wa kilungu cha mathangu ritumanye ni chau kinthini wa mathangu maitu manene Daily Nation na The Standard nitwa Erastus Kithuku wa Zomo tukathivasa ni tusioketheti. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambea kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungu ne cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na ndadika miongo na siaweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Vai mundu wema akethe bathei. Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime. Spinach mekiambokane ngi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sobanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembo. Mbua nayo ni yaikie kuwa tatene. Uiza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baadhi idia. Nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene. Nuwete wete munda kwa wimi wa mbemba. Wimi wa mbemba. No wete motoka. Kweza yumi wa mbemba. Anenzo amelesiana kweza mbemba. Mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako. Wow. Nano umekwada nondo nona we mwimi. Nina ile. Maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu sia weyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.